تکجونا تندرستیا فولکلور ناس کرد ناسکری صالح حیدو در روجه دایا خلق دخما ویدانه امجی براستی دخما ویدابون کا روشاوی چاو بویا چما جبرکو صالح حیدو خزینه یک فولکلور کردیا کلتورا کردیه ما داخواز تندرستیا که باجه را کر ام پیرا کتن پیواندیه دلی ما راحت بو دلی ور راحت بکن کو روشاوینها باشه ام پیرا کتن پیواندیه گوت السلامتم تشکی و همزن چه نبویه نهال مالا خواه لی کلینر و فولکلور ناس کردی ناسکری صالح حیدو بری چند روزان روشاوی خراب بو چو بو سر تختوران جیرا گوتو بو صالح بنیره ته خارنه کم دخوی خارنه باش بخواه جبو کتواری سر خواه ته ضعیفی براستی من دیت یعنی هستی ویجی گلک ضعیف بونه بریجی گلک ضعیفه و صالح حیدو ما مستعد دلال تج مرا لازمی یعنی تج کردان را لازمی تو خزینه که فولکلورا کردی قیمتا خوب بزانه به جبر کو تنی نجبود توی تجبو محمو یعنی صالح حیدو جروداوی را گوت روشاوی باش بویه و وگریای مال جیان خویا آسایی بردوام دکه او بخوا خلق روجاوی کردستانه وکه گوگلا فولکلورا کردی جی تیناس کرن جبر کو او لهر چار پارچین کردستانه گریای دیرو که همو گندو عشیرتین کردان کوم کرنه هفته و 5 پرتوک چاپ کرنه 40 پرتوک جوان درباره فولکلورا کردی دانه دوان پرتوکان دا 4000 ستران فولکلوری دانه برهف همو دیروک چیروک و جهن وانجی کرنه دوکومنت ev astemir çebu beriya dehroja berasti dehroja de meni garibo es xarne bukum yekjar xar bir minnet çu çima ez nizami u mikari xod kiri u ez vedraşyan mene xari yu ez vedraşyan yani aslı hatmi hinabe diremi deyimir derdikir hatta beri pen roja ez şu halim birine yekjar mi tektor kıstim تختار هات مسلمي أصبحت كريم بشكنين كريم وتحيدين مقرتن وفوتوي من كشاندن يكو حتى وأصبحت كريم وتشتنا عكا هو تسلما خالي ودور تجل خارنا خالي جبي خارني ولا تحكي دبيت بام بخو وأس درو جاخذ سيرو ماجي وجارجي قول ما بقر أملتن دار بشاوي لأنكا بخو تندرستامي biri şişarıya çetiri ve spasya vankası bu ali kalim bekinin tabeti av doktori kadir zan. سرکفتنا آمد سپور هم جبو خلق آمد خلق باکوری کردستانی هم جلما و لحمو خلق کرد پیروز به آهنگ که مزن کوپای شامپیونه و در باسبونا لیگا یکم فوتبولا ترکیه کوپای بلند که دیمن زندیل سر اکران هند بینن او شاهیا سرکفتنا آمد سپوره لباجار آمده و سرکفتنا و سر بلندیه که جبو همو گل کردستانی دیمن زندینه جه استادیوما آمد سپور تین سر اکران روداوی Alkışlar Abdullah Diclen Aydın'a. Bəli. Bəli. 23 numaralı formasıyla Değirmencioğlu. برپرسی اوفیس عمل آمده ماشاءالله دکاک جی لوی درینه ماشاءالله اگر حاضر به بله اف دیمن استادیوم فوتبوله دیمن دیار بکرینه آمده نه آمد سپور در باسی
لیگ بو لیگا یکم یا ترکیه ev jî bi merasîm lîstikvanên wê taxmê sporê lîstikvanên Amedspor derbasî stadyumê dibin û dîmenên zindîne bi kameraya Rûdawê li ser ekranê hûn dibînin. Di Liga duyemîn de bû şampiyon ji ber ku bû şampiyon îro merasimeke kupayê tê li darxistin. Di vê merasima kupayê de konserteke gelek mezin jî heye. Kîjan hunermend beşdar dibin. Azad Bedran stranê xwe got çû, Helîmê Omerî stranê xwe gotin çû, her wiha Jehremar got û çû. Ya zakab Maşallah bu. Maşallah bu dengevî min bîst min dîmenê wî nedîtin. Lê lîstikvanên Amedsporin derbasî stadyumê dibin. Amedspor taximekî futbolê ye Bakurê Kurdistanê bi navê Amedê jî tê naskirin û îro serkeftineke mezin bi dest xist Kupaya Şampiyonê û derbasbûna Lîga Yekem a Tirkiye edî di destê Amedspor de ye. Carekedin pîroz be û li ser xêrê be eger girêdan carekedin be maşallah re çîbû em ê dîsa biçin Amedê.